Reka tubasuhuze mwese mukurikiye BizTime TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda ya none tariki 21 z'ukwa mbere 2024. Aya makuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Huye urugo rwatahuwemo imibiri 44 bikekwa ko ari yabishwe muri jenoside rwabonetsemo indi 24. Tukiri mu majyepfo kandi ushinzwe imiyoborere myiza mu ntara y'amajyepfo afungiwe ruswa. Hanze y'u Rwanda RDC ingabo za leta n'iza SADC zagabye ibitero bya drone kuri M23. Ni mu gihe kandi Bujumbura benshi batawe muri yombi mu mukwabo ukaze mu gace kangagara. Naho kandi Palestina barenga 25,000 bo muri Gaza bamaze kwicwa n'ibitero bya Israeli. Ni amakuru mugiye kugezwa nanjye Jean Harerimana nujye kuri BizTime TV. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Kuri uyu wa 21 Mutarama 2024 mu rugo rwa Hishamunda Jean Baptiste wo mu mudugudu wa Ngoma ya gatanu akagari ka Ngoma umurenge wa Ngoma mu karere ka Huye hongeye kuboneka imibiri 24 yari yarubakiwe igikoni bikekwa ko ari yabazize jenoside yakorewe abatutsi mu cya 1994. Iyi mibiri ije isanga indi 44 yaherukaga gutahurwa muri uru rugo mu minsi mike ishize. Ni amakuru ivuga yuko yatanzwe n'uwigeze kuba umukozi muri uru rugo wavuze ko igikoni cyo muri uru rugo rw'umugore muto wa Hishamunda Jean Baptiste hashobora kuba hubakiweho imibiri. Amakuru avuga ko ruguru y'urugo nko muri metero 30 hari bariyeri y'interahamwe zirimo n'abana ba Hishamunda Jean Baptiste. Iyo bariyeri yatangirirwagaho abatutsi babaga bavuye kuri paruwasi gatolika ya Ngoma, abandi bakava mu kigo nderabuzima cya Matyazo, bagera kuri iyo bariyeri bakafata bakajya kubicira muri icyo kibanza cyo kwa Hishamunda cyaje kubakwaho inzu nyuma ya jenoside. Nanone kandi kuri uyu wa mbere urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze Kabera Fedasta, umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza mu ntara y'amajyepfo, akurikiranwe guha ruswa umugenzacyaha wakurikiranaga dosiye aregwamo n'umugore we ku byaha byo kumuhoza ku nkeke no kumuhohotera. Vedasta kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamabuye mu gihe dosiye ku byaha aregwa iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Reka amakuru mu Rwanda tuyasoreza hano tukubwire kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuri iki cyumweru no kuva mu gitondo kuri uyu wa mbere ihuriro ry'ingabo za leta n'imitwe ifatanya nazo hamwe n'ingabo za SADC bagabye ibitero bya drone kuri uyu mutwe ndetse n'abaturage. Ni ibitero uyu mutwe uvuga ko byabereye mu duce kwa Mweso, Mupati na Karuba muri Masisi na Kibumba muri Rutsuru. Lawrence Kanyuka kuri X yagize ati M23 irakomeza kurinda abaturage no kurwana n'ingabo zishyize hamwe kandi turakomeza kwigengesera kubera umuryango mpuzamahanga ukomeza kureberera ubwicanyi bwibasira abaturage bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hagati mu muryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika yo mu majyepfo SADC watangaje ko ku cyumweru umunyamabanga wawo Elias Magosi yasuye ingabo zawo zoherejwe mu mirwano muri DRC Congo. SADC ivuga ko Magosi ukomoka muri Botswana yari yaje kwishimira no kugenzura uko ibikorwa byifashe. Umutwe wa SADC kugeza kuri ubu ugizwe n'ingabo zavuye muri Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania waje gufasha ingabo za Congo mu mirwano yo kurandura umutwe wa M23. Inzobere za ONU zivuga ko ingabo za Congo zifatanyije n'imitwe irimo FDLR ya Mai Mai itandukanye yahuje icyitwa Bazalendo n'ingabo z'u Burundi. M23 ivuga ko kuri ubu ingabo za SADC ziyongereyeho. Nanone kandi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 21 Mutarama 2024 mu gihugu cy'u Burundi muri karitsiye ya gatandatu muri zone ya Ngagara mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura habyutse hagoswe n'abasirikare bitwaje imbunda nyinshi, aho inzira zose zisohoka n'izinjira aho hantu zari zicunzwe n'abasirikare mu gihe abapolisi bari mu ngo barimo gusaka ku gace karimo inzu zigera kuri 600. Abantu batari bake biganjemo urubyiruko biravugwa ko batawe muri yombi. Abapolisi bavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru bagaragaje ko intego y'iki gikorwa ari ugushakisha imbunda zihishe
kandi zitunzwe mu buryo butemewe n'amategeko n'abaturage bo muri ako gace ndetse n'ibiyobyabwenge. Gusa abapolisi ntibigeze batangaza amakuru yo kubyo baba bafatiye muri ako gace. Nanone kandi reka tukubwire ko Minisitiri w'Ubuzima mu ntara ya Gaza muri Palestine yatangaje ko abaturage basaga 25,105 bo muri iyo ntara bamaze kwicwa n'ibitero bya Israeli mu ntambara icyo gihugu gihanganyemo n'umutwe wa Hamas. Kuri uwa 21 Mutarama 2024 BBC yatangaje ko iyi minisiteri yemeje ko mu munsi umwe ushize abantu 178 bishwe, ibihugira umwe mu minsi yishwe abantu benshi muri iyi ntambara. Bamaze gupfa abana barenga 9,600 mu gihe abagore ari 6,750, mu bakomeretse n'abantu 62,681, abana ni 8,633, mu gihe abagore ari 6,327, ababuriwe irengero ni abantu 8,000. Ku rundi ruhande mu ntara ya West Bank abamaze gupfa ni abantu 369 barimo abana barenga 95, mu gihe abantu bakomeretse muri rusange ari abantu barenga 4,000. Mwakoze gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Biz Time TV. Ibiganiro byacu nagahoraho. Jye bakugezaga aya makuru nitwa Jean Harerimana.